بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dua semana kita di absen. Itu alhamdulillah. Itu balik kita bisa pengajian di yang Quran terbigan yang bekas tersebut. Quran kan yang tersebut yang kita mampu bang jadi kamabaya sinebut atau anu bang saing kirian. Supaya pepaya kita mencap dengan musik mengaji duksi yang nomor bang musik kita mengaji memang sesuatu kiri kita berasal dari bang saing gini penuh di Quran dan asal dia sebenarnya asal tikimat tapi bang Quran asal dia tikipat tapi barang-barang tapi bisa dubir dikit begitu itu tipunan asal masing-masing si luar tapi si pelanggaran tapi samian si mian peningdeng tapi asal bang Quran tapi mencari ini adalah samian mian surah lagi mencari tikipat tapi bang ini besar Allah Subhanahu Wa Taala yang berasa atau mian awet binaik pikir bang mungkin atau berasa kesami mangga mungkin Kuasa pemian masing-masing pepain in subject tembi gaus me istorihin sedikit-dikit ye me bakas administratif semanamian semana pelebemian ye ne kehalan manusia mian iri pandakan den kehalan manusia magkahagat si agama Allah Subhanahu Wa Taala atau patatap si agama Allah Subhanahu Wa Taala duk manusia isab yene nagduerue atau gay kahagat din talbisara do niyan tesunuunen magkahagat do sambat-sambat niyan elianin gairo yene niyan ide kafir en pananag kafir do kembua niyan pungtinin munafik magkahagat ubus gay iti munafikin pinipu samian Lian eme pendekan misrati eme belebemian iruyan. Nah bakas itu besar we Allah Subhanahu Wa Taala sikiti bi duehin kas misrati bi deh ye mula-mula besar Allah Subhanahu Wa Taala hin mian ina yuthabbitu Allahu alladhina amanu finne yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirati mian eme besar Allah Subhanahu Wa Taala hin sikit bi eme bekas terserat di sini lumian ini pelihalan manusia yang magkahagat atau patatap sa agama Allah Subhanahu Wa Taala ini pinitekka naman may kaguruhan sikit bi tima bi hinbanggakan ini nang we bi tagyabang panglangan tininggalan we bi yan yan wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha duk dembuah isab ang panpirak manusia bang inakahan duk sinisuihan wabay keulamaan tinisamihan nede niya asal kay magkahagan niya isab kahagan sumegwa ka timane iyan bisara tuhanin bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan manusia bang sibahas Arab kafir pinde bigyan bang sigite yakan pananaga ubus duk munafik bang si bahasa Arab bagi bang siyakan iyan penilipo sa amyan di Makkah iyan niyan tabot siya law kiamat wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha manusia amyan ini ilepas Allah Subhanahu Wa Taala abot etinin si tumulan ti umus mete bisat binin gainin telesa bang tusel lo dunya ke telesa tebi ini salidu manusia magkahagat dukay magkahagat manusia magmunafik atau manusia peninipu sabihan ginteles sa mga tuselo dunya ginteles sa manusia mu'minin itinin nuhot si pangandakan Allah Subhanahu Wa Taala atau pagkale si ina-ina binisara wa may kiulamaan tinitujugitiri ine may pekelehin tinuhot wede bang dinaak siya maghinang hininang wede pangandakan tuhanin pegge lukbang pinegas siya wabiyaan bisara Allah Subhanahu Wa Taala hinduk bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak hininang pereng siya hinelian wede
Ubus si paghinang delay. Yene panganakan le hininang wede. Duk yene si peninggalan le tininggalan wede. Gete lesare. Gete lesare we niya la ikahapan ene si paghinang del. Duk gaysab telesare we niya la ikahapan si yene kalatan ene tininggalan den. Begitung bas nilai kahapan tu jusiye. Cuma gete lesare. Gete lesa wede, yene tung bas maghinang dali tugyo dali si waktu siya ang naksiyan maghinang. Wa yemen pangandakan Tuhanin, duk yemen pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin, gete lesare, gete lesate ri. Demikian sa ambad ng kibakto, yene asal gete magkahagan, nyahinang bang pamigesan, dinaak gay hinang ne, ubos bang pinegas, hininang wede pamigesan Tuhanin. Demikian iya rusab. Gerub telesane. Yene panglangan le hininang wene. Yene kalatan ngepe telesane. Demikian yene bang tininggalan wene atau magkagat iya si kahapan magkagat le atau si kahapan yene tinggal pengandakan Tuhan le duk pengandakan wene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le gerub telesane. Ubus sumian antag atau mungkin telesa we tevi yene me binisaratu sumian mungkin telesa sumegua mungkin telesa tevi yene me binisaratu haninin binisar asar Allah subhanahu wa ta'ala sikitinin bi duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegua pinagdekat wallahu subhanahu wa ta'ala atau si waktu na pinagdekat wallahu subhanahu wa ta'ala yene nyawaten duk baranten mungkin telesa inin wehap hati bang kita bikinang hap bang niya na kita hetinan amban pangadakan Tuhan duk pangandakan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang meg bekat ne nyawatan duk baranten samantara besiya tu megdambua kay telesa dan telbisara meghinang hap kyaw garo telesa no kahapan nila paghinangan nulay demikian meghinang lahat kyaw gay kyaw pakala garap telesa no kalatan nila hinang no magipagililay bang tuupe baranten duk nyawaten magdambua. Sumegwa sumiran mangkin telesa hinang hapin hap hati yan men mangkita menginang pangandakan wallahu subhanahu wa ta'ala hap hati kahapan den aban Allah subhanahu wa ta'ala duk bangisab kita ge pakali bangisab kita nipu samian tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus demikian lahat sa mati ke mian tumbas den atau kalab awe ke bolean den sumegwa bang magbekat ni magsabi ni yene barang turuk nyawa tu samiha entel bisara si kamati si oras mati manusiain si oras mati in manusiain hangkan ne si oras pekite elnom yan nyawaten tu padelem barante samiha tu magtangen peke yeruinin meggunahin tu si barante nyawate bang dumen sa nyawate bi barante bi ni pamante bi bang naman siya barante bi gana guna gana nyawate bi gana guna barante bi ni we tanda ti kita bi bang gana niya nyawa iyo nalubang kay gene umusa gene makantan gene maki gana niya gana guna walhasil yeruin mian pandakan den yeru meggunahin yeru puunte bi mekehinang hap duk puunte mekehinang laat duk puunte mekehinang kemon ine pangandakan wallahu subhanahu wa ta'ala duk kemon ine panglangan sa amin sa nyawate pigitu pagbilik din ang barante sa amin si waktu ini inanan wallahu subhanahu wa ta'ala bisan do ine kawayanti mihinang kaan gana na gunate tandaan gana manusia inbang ni gana nyawade ine tiri hawa asal gana guna barante binin gay manjari pineturi ala data bulak dunya sumegwa pe dalam bulan pe dalam barang bulak saya isab kana gunani meke ina meke binsana asipek kesini manusia del lumin beuan meke binain mian makadahit tenen ko bangi kinugul menjat ini sami so bentel besar ini tanda dan baradin gana gunani sumegwa tia metu sigitewi naut cautan tewi bisan na ina kahalan tewi samian yene ko tewi saratu bang niya pangandakan Tuhan tuhud tewi bang niya isa panglangan Tuhan mian helian tewi atau mian patalak tinang balian ubus pili kita si bisarali bisaramian mian mangkin teles sawe tewi
Magin telesa in yene kahapanin megtuyo kita bisan dugay agen-agen takole bang pangandakan tuan hinang tibi bisan dugay haplesa tibi bang pangandakan tuan hinang tibi samian bisan dutala bisan do mian inarok ina samian tapit sige tibi ka kita magkai ubus mangkinin telesa we tibi we hap hati bang pangandakan tuan hinang tibi bang kita mati ini bang kita mati ini demikian in man nagpaklay makin bisa telesane we hap hati alat hati bangge pakala si bisara pangandakan Tuhanin duk lat hati tedi hati bangge pakala si bisara yene pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang mate ini antang telesa perkara ini bang bisan kita mate bang tu pega kita peleg dalam bulak gaap supaya telesa dalam kubur manusia ini kaya manusiain penia si Allah kiamatin ye Allah kiamat pinde kiamatul kubra ge Tuhan te bang subian ini kiamat kubra ini ini paglarak langit duk bulak ini pitu lapis langit duk bulak ge Tuhan te bang subian sumegua Allah kiamatin kini Tuhan we tebi ini Allah kiamatin subian penia Allah kiamatin sikite bi kita Tuhan we tebi duk ingat tebi duman tala Allah kiamatin duman ka kita binakan mangsaing ke bustan bang sumian pagarak enuin bang pagarak pulaking kita Tuhan tinung sumian Allah subhanahu wa taala dan buah-buah yang mengituanin bang sumian ay an Allah riyal kiamat asab ilarak latinin ilarak dunyainin kemon sumegua ni ada buah dehelu pena bang penia ne manusiain inanan ne ambanbaran ne nawanin mate ini penia ada si Allah kiamatin wala sil ini nagna sikite yana illau kiamatin bang ne mate manusiain antab dilem kubur penia si illau kiamatin telessa wa'nes telessa na nagna telessa wa'ne illau kiamatin yene bang ne ye pinaasik mit dilem kubur bang ne bakas pineg sapi ne yene injawa rukbaran amanyawal rukbaran nen bang pinagsapi ne wallahu subhanahu wa ta'ala ubus inin dalam kubur bang tu pemate manusia yang dapat kubur dapat tersane masih ia bisara Tuhan tu ia bisara ini ke dalam kubur kau umus te kau pinaasak na bali pi oleh te bisara mian gara guna dia mencari manusia yang itu manggeru di dalam bulak balik pergi bisara Allah subhanahu wa ta'alahin sedia ban Adam alaihi salatu wassalam biar ban Adam alaihi salatu wassalam ia ne perkanen hininang Allah subhanahu wa ta'ala pende minha khalaqnakum pin Allah subhanahu wa ta'ala amban bulak kita binin pende pinapanjari hinin amban bulak amban sinene Adam alaihi salatu wasalam awan man kita yang amban kita amban buhay amban man di sana so emang asal sin manusia amban bulak hininang Allah subhanahu wa ta'ala minha khalaqnakum amban bulak pende kami awe kam pende penginangan kami atau penjara kami Allah subhanahu wa ta'ala wa fiha tu'idukum pegi amban bulak ge manjari pinetungan-tungan kita bang kita mati sumegwa pinegbu pegi bulak balik pegi asal-asal kan asal amban bulak nahangkan gak dapat bisa dosa inge pegi li tebi mati atau bisa dosa inge pegi li tebi ge kita bahari pegi bulak ge manjari sikit hindi pegi Allah subhanahu wa ta'ala hininang kita biwene amban bulak bisa menjadi bang umus na wene kontrakten bitur tak bulak dia tak bukut ni suwe di kebalik kita pinabalik ko ni pinilang bulak pinilang piteng na sa aming balik pinilang bulak iya ubus telesa mangkin telesa pangandakanin weha pati bang hinang TV patatap kita bisi gay kita maggai bang niya pinay ka ulaman ti bisamen peki bisaratuhan iyan pangandakan Tuhan si kita bi pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kita bi gay kita maggai katatap etina sandalan tabibian hinang tabi mangkin telesa ini no ini hati kahapan ne bang taawat kita dalam pinabalik ni Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan ini kahapan tagna ini kahapan yang tagna pero Allah subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakas tabi sarati bilaluhin si sinesin bang ne manusia in pinaasik dalam kubur ni atek kedua malaikat ni atek kedua malaikat pisi dinaku Allah subhanahu wa ta'ala ini pisi manusia ni dalam kubur ini pinabalik pinagkaswa balik
dinak pinagkaswa balik ko Allah subhanahu wa ta'ala si dua malaikat niyan yan ang nyawan niya lukas pinagbutas betul si dunya binubalik pi lai manusia yang dalam kubur na ubus miyan kinubur dalam bulat ini tan asal miyan subay esepte bi pinabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi yan nyawatin bi subay ko ingga bustan pepemilikin geman jadi tiyaw tibi dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala mga tuwalihin gene tigite tibi mong saingge bang ko kelum tibi ka ko itulay le dalam kubur kita ibang saire ka sunabuah ina taman kakatan bi pinabalik ko ituan pisikite binyawatin bi dalam kubur bakas binekatmian bakas bagsibamian ubos supaya kita bi elum balik ko itagna din elum manusia balik le dalam kubur kaya man tibi bisan kita bi tinambak-tambakan bulak nuklay pinading halis bang tuo samento atau bang ina samento pa inun taglusi kita kayo masih kita pinikelum balik ko Allah subhanahu wa ta'ala la idilim kasigpitan sigpit naman ang sigpit nilang bulak sa amin ubus way ubus nasin panak na pinitek ka na nukteles sa way ite yene kahalan pekelete si bang niya bisratuhan sa tukelum de duk kahalan gay pakali gay tuhut de bang niya bisratuhan ini si niya nuktukelum sa amin malaikat yung tek kapi sikite pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala tujusiye ina bin oren nyawa supaya kita elum balik pek elum kita balik pinabisara kita we bian Allah subhanahu wa ta'ala adu kita nakibisara ubos dinaak kita tinilew Allah subhanahu wa ta'ala si dua malaikat niya dinaak kita tinilew Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat niya gana kita pinabisara eka yero yan pinakeluman kita hinsiya niya hajali inapas supaya haji kita nakibisara ine pero Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat din tileon ko pinnalu dalam kubur ni pikelum ko balik pero Allah subhanahu wa ta'ala bohon nyawanin balik pisiye ubus duk elum us tileon ine pagtilewin ine tilewin pero Allah subhanahu apin malaikatin apin Allah subhanahu wa ta'ala tileon bang elum na balik nagkasuwa na balik duk nyawanin yan tileon bang sine Tuhan nin nansi inin ikipungkil sa Islam panag na etinen telesa na way tibi yene penhuten ni duk pakelete bi sibistar Allah subhanahu wa ta'ala duk sisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinilaw pay malaikatin sine Tuhan mo sine Tuhan mo nubus bang yene manusia tu sa dunya pakala si waktu ye inakahan pakala petuhut si waktu ye pag dia pangandakan hinang na wemian pangandakan Tuhan misara ye misara si malaikat niyan elum yang harap malaikatin pinde okaw malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kun Allah subhanahu wa ta'ala dala bisara senti yun tinilaw bang siya Tuhan din bisaranin Tuhan kun Allah subhanahu wa ta'ala okay dan Allah subhanahu wa ta'ala bang umos tilaw mo bang sila Tuhan ng tilaw bang sila nabinin sila nabinun nagtilaw nabi kun bang tinuot wet nabiyan na pangandakan nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam duksaranin nabi tabi nagsembong tabi si malaikat tayo nabi tabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan tek umos tilaw ko apay na bang sine Quran nin abang ine miyan tinuhut ni sarai ubos pagpin bang ine tinuhut nin kapit na tuhut ko sindi sara dan buwa sara Quran sara Allah subhanahu wa ta'ala ganya sindi itu sara bisara bisan ine sara bisara tujuye gituhut na malingkan bang bisara Quran Allah subhanahu wa ta'ala tinuhut nin duki pinumpanin sa niya hinapusan ng tileon pinne bang inaagaman bang inaagaman tinuhut niya nagtilaw na sa amin pagkakwan at ibisrate yuthabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya yan sa agama Islam bang agama Islam tinuhut ng bigay kita patatap bigay kita bilarak bigay kita patut sa ina sa amin bisan ina da'wa sa kita ko ito ka pasaplag ng agama papatang kita sumagu agawatan bi agama Islam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama ahlus sunnah wal jamaah tinuhut bi tinuhut bi agama Islam kada sa di pinutan ka
pagpuas ampan ini ampat bisramian. Wallahu alam. Wallahu alam dinap inambanan nawe Allah subhanahu wa ta'ala lain dalam kubur si malaikatin ubus nan sinin. Gay ketauhan tebidu gay ketauhanku bang elum ke bang lahi pekenyawanin bang ini ke dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala gitu ni. So ita maningan bisrain pinabalik si iya nyawanan si waktu ileptenan kuburin supaya haja mekebisara supaya haja makasambung si ene tilawampat ke umian. Nabus na sinin. Nan sinin pag-uwas tilewin bang ene manusia pakali si Quran. Nuhut si Quran kuat tebisaratu ketauhan ne Tuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketauhan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketauhan na agama dan agama Islam, so ketauhan na penuhutan ng garasa di bisara dan buah-buah Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Peniya si iya, lai si iya dalam kubur ne, tek kakahapanin si waktu itu sa dunya diyan naglugto, nagdisigpitan. Bisam tu sa inga sigpit ni bisam tu sa inga buhat ni si iya. Sumegwa bang pangandakan Tuhan hinang ni bang panglangan Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan ni gay sinulang wa nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pag umos na sa amin tila ang patlay tara ni ka ang banaron yene ipon kuya umos na simpetek ka ni inalay tang napatek ka maka-answer iya makajawab iya si ene bisarampat kayo niya tanda petek keteles sa ene yene peglugto ne pegkasigpitan na mito sinundahin sa amin iyan kajawaban ne kanseran ne bang mangiskulin kiti nagtesin kanseran tili ene tes ampat kayo niya ero yan itag na petek kasi yene lai kahapan ne si kedue pag umos tilaw miyan, niya natek ka bisar Allah subhanahu wa ta'ala pisi malaikatin. Kinatawin Allah subhanahu wa ta'ala sa miyan ni dan hiwar, yan naman bisara malaikat kan ipon na manusyain, kinatawin Allah subhanahu wa ta'ala, pag umos tilaw ang patiyo miyan, ako kaupin na malaikat, ang bananon na pin na ipon ko ludan kumur na yan. Ang bananon na ipon ko yan ludan kumur na yan, sumagawa, dahil amban pangamban biye hinangon bihadja si iya nan si iya si waktu ini dinaku Allah subhanahu wa ta'ala si iya kubur lay diki tinahanan tahan duktan magtambak panan manusia dalam kunan ya Allah subhanahu wa ta'ala si malakatin dahil amban pangamban biye peluahon bisi iya kubur niyan tamanan tikitenen tamanan matani ini manusia meke answer atau meke jawab ini sampat bisramnya. Ngayam tamanan tungan payaman ne yang taman tebut mata ne yang luahan kubur ne. Nak luah. Ketuhan terjadi. Luah tamanan luah yang kuburin ini manusia bang magampat bang meke bisara si ini si waktu si pini bisara inilah Allah subhanahu wa malaikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ketuhan tebang saing ke sumegua luah tamanan luah kuburin umos dilak pek-us ilukahan pek-umos pinaluha Allah subhanahu wa ta'ala dinaku Allah subhanahu wa ta'ala pinaluha si malaikat dan iyan kumur ipon na miyan umos lukahanon bipinne hinanganon bilawang kumur na yan umos lawang pinaharap ng dilim surga duk yan nasa surgain duk na surgain dumempe surga subay lasan hacaruk hamut na duk yan sedikit-dikit yan kahapan duk teles saw ini syuk tunay dalam kubur si teggalan gay tenia elaw kiamat ini mejeh selama-lama lain niya magsangap na ene kubur ng duk surgain lawang kubur na saman pis surga umos sulayam yan beliyuhin pine beliyuhin ang bandali dalam surga, pine bengihin bengihan dalam surga, pine kemon rahmat dalam surga, sumegwa dumempi ini dan surga arial surga takut calo kiamat dumai. Cuma iya hajian kapan nen si tekelan nele dalam kuburne, lai dalam kuburne samian si tekelan gay pine niya wallahu subhanahu wa ta'ala tiene paglarak dunya hidup paglarak lengitin samian. Sehingga manusia sini ini mapatatap si agama Islamin, makatatap si agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Us sini manusia betul.
manusia pakali. Demikian manusia aman nagipaki ni sa. Ini bang inakahan kaisa dua perkara siya. Kaisa asal gayden magkahagan. Bang inakan pati ko kita magkahagan. Si kedua paharap. Sumegua umos lesi de ikutan ka ni. Ini manusia menipuin. Ini pinili munafik. Gay kahagan. Bang si pagharapan hape amban mahapin ini pagilinin. Hape amban mahapin ini peringkonin. Hape amban mahapin ini pagilinin atau pemisaran sabihan. Sumegua pag hanggang tumikot ini na lahat pe amban ini mengi maghagan asal real lay. Ni kaysa kafir ini mengi maghagan lay. Keruwe munafik ini nangakal lay manipulay. Iyan magpungtiray siya kaabot siya dalam kuburne. Sedi sab tahinan wa Allah subhanahu wa ta'ala siya. Si tilaw sedi sali bitilawin pinakelong dusab kung pinakelong manusia iyan maghagat niya. Gaya na hap minin mu'min do kafir matay sali-sali manusia yung pag-uwos ilepenan dalam kuburan sa akin masih pinakelong balik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Masih pi malaikat, masih pi iya malaikat ini dalam kubur ni mau jawan itu elok balik. Pinilaw, kode pinilaw biya. Sine Tuhan nun, sine Nabi nun, ini agama nun, duk ini Quran atau ini Tuhan nun. Bental besar. Bang dua pihak manusia mian, dua pihak manusia mian. Ini kisah gay magkahagat si keruwe magkahagat si may nipu atau ngakal. Dan kalau besar gaypin na kitauhan ko bang ini bang sila Tuhan ko. Mati may kipamudan sa kamaslam. Gay kitauhan tabi, gay kitauhan manusia bang sila Tuhan. Gay kinatauhan mo ano bang sila nabinin. Gay kinatauhan mo ano bang sila Quran bang ini Quranin. Gay kinatauhan mo ano bang ini agamanin. Walhasil dan luisab may Yahudi do kitauhan na agamanin ni Yahudi. Dan doon sa Nasara, hindi katauhan na Nasara, agamaran magpusisimbahan, magkrus, mga. So, manusia, magmunafik, manusia, yan ay gay, mag-ini. Asal, miyan, nipo, ngakal sa miyan, gay katauhan na pang-ina agamaran. Sa lahat-lahat na manusia, gay katauhan na pang-ina agamaran. Ito siya lulungan. Upayan, pintay sa ina. Ito nga, sige, tabi. Tuyo kita binunod si kita si pagtawahan. Yun kita may magsambahayan. Sumeko sa di dalam pengitan ng lipo. Kaabot dalam ko. Gete ni kita ang pumangina naman. Lamang upama tu mag-umur na pitong putang muna pinapati. Sana yung kahalan din. Luog taman ang luog. Pina Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bananong binaw kini. Ang bananong binaw. Gete ni kitauhan na bang sina Tuhan din. Gete kitauhan na bang sina Nabi din. Gaya kitauhan ni bang sine bang ini Quran nen gaya kitauhan ni bang sine yan niyan agama nen sumegua ini dinak wallahu subhanahu wa ta'ala ilubak bimirzabatin minan nar niya paglulubak binawa Allah dinak binawa Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat niyan lalubak ang bandelem narka jahannam bimirzabat minan nar lalubak pente ko lalubak tukul ni kaya tawa ini kita kita magsige bustan ni so ano lalubak ang bandelem narka jahannam masih samian umos dina pengelubak we malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat si manusia nanggiling itawan Tuhan din nanggiling itawan agama din nanggiling itawan nabi din umos tiap-tiap lubak mintet daruga ilabakan sige-sige lubak mintet daru labad mintet daru samian binted daru umos nagkilap manusia niya lay dalam kurna ipadiyan nagkilap lupak binted daru yan nagkilap lay dalam kurna pagkasan elong niya umos bin Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam law sami'a al-insan yan lubak lay si waktu pinalubak piwa malaikat man dia tak manusia nanggay mengituan Tuhan dan nanggay mengituan agamanan duk Nabi nagsanya nindalubak sama si waktu kelubakan ia minta dalubak nagkilahap iya umus pagkilahap nan takala wa ikemun makhluk turya tak bulak dungainin takala wa ikemun makhluk turya tak bulak dungainin
ilay dalam kubur lay si waktu ilubakan manusia men wa malaikat lay ubus sualanan perua amma dalam kubur takala wa kemon makhluk yene sualamian dembuat haja makhluk tak makakaliye si waktu ilubakan manusia men yene pekesine manusia data kalau pekesine manusia yene sualane me perua amma dalam kubur pelesna men awa pelesna peggeline pen nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law sami'ahu bang pin takala wa manusia yene suala manusia ilubakan dalam kulay la sa'iqa kolaps atau mate webin manusia yene mekekele suala hawa palas hawa pasal suala yang perlu dalam kulay yene yang sini manusia dak ngitauhan Tuhan ne duk nabi ne duk agama ne si waktu ye tinilew li dalam kursanya umus ويضل من الله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ينين تلسا تغلا تلسس ايه le dalam kuburne yene mian kerupangan nen mengie pekelehin dok tandane yene menipuhin mga kalin samian yene ilubakan ilubakan wallahu subhanahu wa taala si malaikatnya ubus ibisar Allah subhanahu wa taala hin wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha duk hininang ilepas na Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia iyan kikahinang din yene manusia menggay magkakarin duk medipuhin sa amin umus wa yaf'alu Allahu ma yasha duk hininang Allah subhanahu wa ta'ala ine kinaman wa hininang azab peti sa amin pagkikahinang pinatek ka Allah subhanahu wa ta'ala gadi ang makapagkai bang niya pangandakan Tuhan bang niya kinaman Allah subhanahu wa ta'ala hininang si azab sedih ang pagkemon mayon azab tinang haja yan si manusia melidilim kurmian si kueng gaya tegranen si tegran gay peniya elaw kiamatin ini elaw kiamat ini pagkarakunja atau peniya na sukaduk nargaan sa amin walau alam dikituan tawag sumya sumayan si kamati bang matay manusiain peniya na si elaw kiamat men bang manusiain pakali sa agama Islam yemian kalan dalam kubur bang manusia hindi pakai nuknipu yemian kalan kakek lumayan dalam kubur kahalanin sampai peniya Allah kiamatin sa amian si akhir ubus peniya Allah kiamatin narkain ilukahan narusan kuwera kata sabu kuwa demikian ene kuburin bang mu'min ilukahan tamanang matani kemon luha kuburin duk surga sa amian demikian bang kafir bang munafik matay ang bananong pinipinde kung ano siya besar ng kapatnya o kang malaikat ko ang bananong pinimano siya yan sumagawa lukahanong kahadya pisiye kinisab narkajan namin ang bantemon kumune ilukahan sa amin ubos pagluka magsangag kumune narkajan namin butim bagas tibisarate vi 3,000 tahun narka jahannam ebut jahannam peneketan ini bisa lupus. Dua pemenian original ni. Sulap narhaji atau ampun narhaji bisa ini teglan dalam kubur ni dalam ebut selama-lama besar. Dalam ebut ni. Nubus pagdaamut si Allah kiamat real Allah kiamat. Ini kesua ni balik ubus tailarak Allah subhanahu wa ta'ala dungahin. Duklangitin ubus pinagua ni balik. Yene manusia ang pandeleng bulak pagilarak na bulakin gane ubus hininang nabalik wallahu subhanahu wa ta'ala manusia kita ni balik wa tagnanen si Allah dumende si dunya dunya sinagu apin si Allah kiamat na si Allah pag tengge na si kemo man atau pagkesuan si kemo manusia balik ni kita hinang wallahu subhanahu wa ta'ala ko bentuk terwin kan binda pinagkesuan na balik barantay nuk nyawatin si Allah kiamat neng ginipi si harapan Allah subhanahu wa ta'ala ng bawasannya ubus paglai tada song ubus arwasten continue to bisa balik inuhin dua grupo sa manusiahin niya ay demuwa si suratul anu si suratul waqi'ah pinitalo grupo sebenarnya sini hinapusan din dua grupo sa manusia kesa wasiqal ladhina taqaw ila rabbihim jumra
Si kedua, wasikal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Dua sagale. Lain pini. Nan sini selau kiamat. Kedua, kiamat dari kubur telah satu sampai manusia ini. Sampai dikahalankan, bang mepekelehin sampai ne pengandakan Tuhan si malaikat. Menggay mepekelehin menipuhin sampai ne pengandakan malaikatin si Allah subhanahu wa ta'alahin si malaikat din sampai kubur ne diyan paginangin. Ubus paglain na sa kiamat. Magkasuwa na manusia induk nyawatin. Pinhinang na kita balik Allah subhanahu wa ta'ala dok miyan kuwetagnanin. Ubus pinagkasuwa na kita balik dok inay dok nyawatin. Dibagi pin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doon isipin kinindihan pinne inna ansha'nahu insha'a. Kabot sa kiamat na ikinandihanin hininang balik ko Allah subhanahu wa ta'ala yene siya niyang baranden mian ini hap toran hap dan tuk dan ubus dan gate hunit be sinipat ibu Allah subhanahu wa ta'ala demikian nusab kita mekelhanin hinang nusab kita menabalik Allah subhanahu wa ta'ala ku takna ini dia penghinang mekirinhan ni hetiran ma'nunan lai dia kemon kita balik hininang kita balik wallahu subhanahu wa ta'ala dia dumen kita dumen pe ini dumen kita yang enek kue kita temot ini mulai pasti besar anu hininang kita wallahu subhanahu wa ta'ala hininang amban takan amban jadid ada amban bau hininang kita balik wallahu subhanahu wa ta'ala bahau ne baranten pakai bakas mati ne bakas lumu-lumu ne samen le tolang ne mencari kewan mencari bulak ne us hininang kita balik binauhan kita wallahu subhanahu wa ta'ala balik yan semua gado lepas bentuk dan kuadu ketakna kuadu bentuk tinin kuadu bentuk tinin umos kita manusia yang balik makin nisab pinabalik pini si dembuah kita wallahu subhanahu wa ta'ala nyawatin pini si balik si barantin sayen umos pagi nyawat pagi barantinin lula lambulak asakit Tuhan tapi gania gini nandal gania loro manusia gay tuntang wa bulak hinaram Allah subhanahu wa ta'ala si bulak yan ang mga baranden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ikong tirihan may kinabinabihan so bang puas ang ban kinabinabihan kinakan bulak barante binin pag nasirin mencari bulak sumegua kawasa Allah subhanahu wa ta'ala isang kita mencari bulak mencari ga asamian kine miyan masiga niya Allah subhanahu wa ta'ala pulang siya kaya nagluog hinang na kita balik kung itagna at huling na lepas sumegua hinilinan pahao ne duman na barante bitagna ne pagya barante magas kakan bulak ne sumegua hinilang kita balik kung itagna pahao sumegua kung bustan tibini nasa ganya bukanya ano ne ganya pulang ne ga itinin miyan magpulang maglabi kung bustan tibini ubos siya kiamat pinigkasuwa ni sa kita balik kung inanawakan ne big ubos ang panmiyan lebayan ne pelegan ne samian brista ke monano sumegua pero kita si hirepusan ene lain hirepusan en pinig manusia ini tu si dunya pinig kita uhan tebi maghagarin nuk menjadi maghagarin ko ete bisrati itu bisan do buhat si kitebi bisan do kitebi kipedian bisan do tala bisan do kapanasan bang pangandlakan Tuhan hinang tebi bang panglangan Tuhan kalian tini. Walhasil kedawan tini ini manusia magkahakan. Nag-iman to Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian manusia bisa esa mian makanak katani pagkasine mitatuan os mawaris ni. Aw. Bisa tupin kanuna asal me pende me ulama ini begana niya anune asal ga niya pinakatao man siya. Kemon ne agen-agen pagkasiya kaya kita rasulin dan buah dua telu samian agen-agen ibuhan gayro pakali si besarang orang ali di tandaan sini manusia ini minggi magkakali nanti klaro samian demikian mas labi na tabot siya law kiamat tinig de wallahu subhanahu wa ta'ala gayro bisrati bisnuwale niya alay may timbangan amal timbangan kemon na hinang tiba lay sunagwa pag umos aman kemon inin kinapusan ng pinig manusiain manusia maghagad duk manusia ngay maghagad dua sa lain ubos
Pagubos na pininig ko Allah subhanahu wa ta'ala, nan nasinin, petek na sige tibi, yan kahapan at awatan at taglog ng ito, pagito sa loob ng atalis sa tibi. Bisan no sa ingay, tagger tabin ito magsampahayan. Nood pangandakan Tuhan, pangandakan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisan no agan manasik isa, hitusan tahun, 200 tahun umutan bi, gaya teles sa tibi, ito sa loob ng kahapan pagsampahayan. Gaya teles sa tibi kahapan pangandakan Tuhan, yan Tuhan tayo bisa rin sa kita yung pinuhut tayo siya, bisa Allah subhanahu wa ta'ala yun, gaya teles sa tibi kahapan ng sa amyan dahil. So nagawa, mag-intelesa bang tabot sa lukyam. Ini. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, umus ni kemon ni samyan, pinagbalik, pinagkasuan ni balik, inyawahin, lukbaran, manjari ni kiti kemon balik ko tagna ni manusia, nagkasuan ni kiti ni kemon, gana lepas, gana kulang. Ini. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, niyan muminin la ini samyan, duk kafirin, duk munafikin, duk magbutirin sila ini samyan. Pag-umos, pero Allah subhanahu wa ta'ala kung sa lumiyan, wasika alladhina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Diyan ulit, wasika alladhina kaparu ila jannati zumara. So, dahil misara ka dahil mo, malini, bisara ma-ubin. Tinipon na kemon, pinig na kemon. Pinig na kemon manusia. Magkagarin, magkagat na, tinipon Allah subhanahu wa ta'ala, tinipon na si malaikat na, iyan na pinag-grupan magkagarin. Nang magkagarin, magmunafikin, iyan na, grupan na munafikin. Nag-umus tipon na, pinig na sa amyan na magkahagarin, min Allah subhanahu wa ta'ala, wasiqa alladhina taqaw ila jannati zumar. Dinak na, wa Allah subhanahu wa ta'ala, dino, ina si kayo nila kawasaka, atau abang to si kita na driver, sup, wasiqa. Bang ito si ano pala, driver na. Di ba na driver na, si ano ka na mag-drive, sumamuha. Mag-driving lai ng mabuha Allah subhanahu wa ta'ala atawa niyan mga dinak ko na mag-driving ng malaikat nin Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuha ng daki nansinin nagtipon yan ang manusia magkagarin abot sa law kiamat telesara lai maghagad yan naman kapan kagagad din Allah subhanahu wa ta'ala hindi po si Muhammad sallallahu alaihi wasallam tipon na siya nagtipon na kemon gana lepas sa man Allah subhanahu wa ta'ala gana ilepas wa gana inanyaya wa ina na pinakemon magkahagarin kapan ina telesabi na pinatungan dinaak na Allah subhanahu wa ta'ala binoo atau pinaasik wallah dinaak na Allah subhanahu wa ta'ala pinaasik yan manusia magkahagat yan nagdilam surga ni yan lain na telesatibi yan kepedianten bi kapanasanten bi bisan sa ingel at ng sa amyan tuti yung pangandakan tuan ini dinak tabot na ipinig ni kitibi insyaallah lamun sa kitibi bang kitibi lamun Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat amman dalam mukminin dinak na pino magdalam surga magdalbisan dinak na pino magdalam surga gani akamuhan siya ng manusia uminin magdalam surga umos manusia amman na kitak isap demikian gado sa niya metekan siya gani pemeluman siya malingkan dalam ebot ini wasika alladhina kafaru la ini yan munafik nen nagputra isya mga kalindok ini magkagarin manipuhin dok magkagarin pinaabong narusab atau dinak narusab pinipisi dok neganya petungan-tunganan dengan semet problema dan Allah subhanahu wa ta'ala wasika alladhina kafaru ila jahannam zumara magdalam ebot sana Kaya jahannamin ebot marka ini ebot bang zaman pilihan karena sedih misalnya. Bang pengenar ebot dosara. Jahannam ebot tu bang sikit iyakan ebot karena sedih. Kabiwan na sunagwa ebot tu kaman. Ila jahannam mazumara manusia MG magkaradok manusia meninipuhin. Yan na meninipuhin sa amin. Dinak ni Pilipino Allah subhanahu wa ta'ala ini. Magdelen ebot. Baglay siya, pero Allah subhanahu wa ta'ala, ibisranin, hatta idha ja'uha, putihat abu-abuhat. Baglay na siya dalam narka, pinipili dalam narka, ilukahan na siya, ilukan na narka, andang ito. Tumesikan siya. Ulali, may manusia, may malaikat, yun ang itunggo na narka.
jannah. Panna me malaikatin bangwana sa miyan ek manusia me ek kami tipi dalam neraka dia dalam butnya. Panna si melih. Ege malaikatin si dalam neraka jahannam miyan garam ek kabuktung neraka jahannam. Alaiha 19. Manusia makhluk dinaat laingan tanah neraka jahannamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala sempuk siam kayo dosi. Neraka jahannam ini antara sempuk siam kayo dosi. Dan nak so pemante bebe kemudian saya ke Islam bang bagas tebisarat ini bang kuing dia jahannam pada buah sih. Dan buah neraka jahannam sempuk siam kayo duman makhluk malaikat kenapa Tuhan ebek manusia. Rusnya alai dan buah di Quran. Gak bakas saya tegel ini dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia depende Malik Az-Zabadi di Quran dan lain. Itu sempuk siam kayo dosi. Gak bakas saya, gak bakas. Esa saya bisa diam gak bakas ini. Ini hawalaatan nih. Urus taglay samian luka lawang pegpi. Pam na may manusia men teketut me yene makhluk ya. Bangwena samian ini tepikil daru sa amin ekkare me pidilem ne pupya. Wanda ga hel ande putun samian teman. Panas teman sa. Paglay tende misara. Si suratul ini si tabarak le. Law kunna nasma'u aw na'tulu ma kunna bi ashabis sa'ir. Banghaja penne kami, pen Allah subhanahu wa ta'ala ibisarane. Si waktu na sa amin lain na siya lugamat, pinagdalimar ka na siya. Banghadja pin na si waktu kami lain na si Hatan wa si Abdu wa si Umar wa si Rusamian. Kagalikali. Banghadja kagalikali pin na bisara. Quran binasa si Abdu binasa si Umar. Law kunna nasma'u. Bang pin na kagalikali. Law kunna nasma'u aw na'atuluk pikil-pikil kami wa pin malhati na Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan men pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala si kaya binisara may kaulamaan le, binisara may kaustaran le, binisara may katablig le sa magdawa le. Mga dya pikil-pikil kami, pinadug pikil kami, dahil pinay kami tepidog dali may putini. Makunna biya sabi sa'yo. Si waktu pin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atarapu bidambihim, pasuhkan li ashabi sa'ir, nagkumpol binisi. Kumpol binisi, asal dupang, asal siya, may manusia merupang. Sine, yene me manusia gapa kali tu gak pikir-pikir si waktu siya binisara sa siya Quranin, duk binisara sa siya ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala duk katawan ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atarafu bidhanbihim. Bengal pinne kami din pinne asal manusia magdurusihin. Ine pagdusihan din gapa kali gak siya pakali si bisara Quran. Gak siya pakali si pangandakan Tuhanin. Duga sa pagkali si pamagasan Tuhan sa amin, bang pangandakan Tuhan hinalian o ede, bang pamagasan Tuhan hinang o ede. Yan ang manusia, duwang ginis, kaysa manusia, kaya pagkali kapir ito, duk manusia ini, munafik, ini prinipo at tawag na sa amin. Paatara po madambihim, na pinmalaikat, pag yun, pinagkamig, asal nag-itirap kam, na pinimisram, asal okay, asal kam, maamrupangin, pasok kalias habis etiyan. Ito, hindi ka. Dumen Allah subhanahu wa ta'ala, dumen kami pen malaikat pen pitu kami sumewa kam hati pen Tuhan kami oke piur kam. Kam apa si dumen kami etin kayu kam mga palebut. Oke sekami ngana ora. Ngana sedih magdapo si kam. Gani sedih magdapo si kam Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini dua perkara gak siapa kali si waktu si nagahan. Gak pikir-pikir gak tali-tali si waktu si nagahan sa amin. Tapos ang baliin, niya pa may istorya sa amin, gaubos, manusiahin, magkakarin dalam surga ni Allah, insyaAllah bang pinisang pagkipalamod, manusiahin ang bandang kipakin, dalam epot ni salama-lama, gana niya kalumuas de, sabab ga si bakali, ga si petuot siyok, tuto siya lulungan sa amin. Na ini may kipuntihan siya ng Islam, bisan doon bang nasa isa, garit, behetin, bingak. Okay, nga kasi yan si siti manusia sali duge pakale geru telesa we kapani nahan kane pang yene manusia maragain duk mengendo enuit bistara kan na warani geru kita pikir gaya pede geru telesa antak soldo sembayang antak soldo magpusa antak soldo mengejin antak soldo magtutut antak soldo magbasa Quran magzikir karena ini
siya umus oras na siya kita nakipag-usa sa amin. Benar. Sumegua. Kaawat siya law kiamat na mang kinila yung story. Bang hadja pinne. Bang hadja si waktu pinne si bang si pinne kay pakale. Doon din magsusod. Si waktu niya ngapangakhan kita bisamian kami sa ludunya. Bang pekali kami niyan pekali kami sa rahim. Tali-tali kami makapsikimihin. Kahit kami ini magdilam ngarga sana sabi. Sumegua pa sabi na ga kita yung pakale. Yeti numutan bi kinabayaan tan bisamian ni sitan. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد